Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisi kada gledate video. Danas nam je četvrta epizoda od Nur Travel. U četvrtoj epizodi ćemo da pričamo generalno o ženama u Egiptu. Pozdrav svima sa celog Balkana. Danas u našoj epizodi bih podelio sa vama neke običaje, neke informacije o ženama u Egiptu, pošto sam primetio dok vodim ekskurzije da dosta ljudi ih to mnogo zanima. Kao što, na primjer, zašto ima neke žene koje nose maramu na glavi, a neke pokriju skroz lice. Drugo pitanje što uvijek ljudi pitaju, zašto većina žena nosi crnu halinu. Treće pitanje je da li žena mogu da se razvode, a četvrto pitanje je da li žena uopšte voze u Egiptu auto ili ne. Broj 1, zašto žena nosi maramu na glavi ili zašto žena nosi hijab. U stvari hijab i marama to je nešto što je Bog nametnio muslimanskim ženama. Dakle, to je nešto što je veoma obavezno po svim arapskim i islamskim zemljama. Žena treba ili djevojka treba da nosi hijab ili maramu od kada dobije prvi ciklus i to traje do kraja života. Samo djevojka ili žena moraju obavezu da nose hijab i maramu kad su samo na polju, ali dok su kući sa porodicama nikako ne moraju ili uopšte ne moraju da nosi hijab ili maramu. Ukoliko bude djevojka ili žena odlučila da skine maramu, to se smatra velikim grehom. A što se tiče drugih žena koje pokriju skroz lice, to je nešto što je nije obavezno po islamskoj veri, to se zove kod nas u Egiptu nikab, dok po drugim zemljama zove se burka, kao što je recimo u Saudijskoj Arabiji. Odnosno to je ista stvar, samo što je reč drugačije. Žena ili djevojka koji su odlučili da nosi nikab ili burko, to su žene koje su više konzervativnije, koje neće muškarci da ih gledaju, zbog toga su odlučili sami da nosi nikab. Dakle, niko ih ne forsira da oni moraju da nosi taj nikab ili burka. I strogo oni veruju da to je nešto što je obavezno po islamskoj veri. Broj 2, zašto većina žena nose crnu halinu? Galabeja, odnosno halina na srpskom jeziku, je tradicionalna odjeća kod Egipćana, a nije samo kod žena, nego isto tako kod muškaraca. Dakle, muškarci nose halinu, odnosno galabeja na arapskom jeziku u raznim bojama, a žena samo biraju, ili većina u stvari biraju crnu boju. Pogotovo žena koja živi na južnom delu Egipta, pošto ljudi koji žive po tim malim mestima ili po tim malim gradovima koji se nalazi na južnom delu, mnogo su konzervativnije i drugačije razmišljaju nego recimo žena i ljudi koji žive na severnom delu Egipta, kao po tim velikim gradovima kao što je recimo Kairu ili Aleksandrija. Tako da žene nose ili biraju crnu boju zato što crna boja je neprovidna boja i zbog toga ne može da se vidiš njihovo telo ispod te galabeje, zbog toga najviše biraju crnu boju za njihove galabeje. Broj 3, da li mogu žene da se razvode od muža? U stvari do 29. januara 2000. godine žene nisu mogli nikako da se razvode same od muža, a jedini koji je mogao da da razvod je samo suprug. Od tog datuma što sam sada spomenuo, u stvari se pojavio neki novi zakon koji je dao ženi pravo da može da podnese tužbu protiv muža da bi mogla da se razvode od njega ukoliko ne može više da živi s njim iz nekog razloga. Na ovaj način žena i ženska udruženja su prihvatili novi zakon iz razloga što je prvi put u Egiptu žena ima pravo da podnese tužbu za razvod braka od svog muža i da se odvoji od njega po svojoj volji. A broj 4, da li uopšte žena vozi auto u Egiptu? U stvari, dosta ljudi su me pitali ovo pitanje, pogotovo koji ima boravak u Hurgadi, a u pravu su zato što retko kad vidiš neku ženu ili sretniš neku ženu koja vozi auto u Hurgadi, ali po drugim velikim gradovima koji se nalaze na severnom delu Egipta, kao što je recimo Kairu ili Aleksandrija, postoji veliki broj žena koje voze auto. A ima još nešto što je zanimljivo, što sam čitao, da je prva žena u Egiptu koja je dobila vozačku dozvolu je bilo 1920 godine, znači pre 100 godina.
Evo, s ovim smo završili danas našu epizodu. Nadam se da epizoda je bila vama zanimljiva. Ukoliko epizoda vam se svidala, molim vas nemojte da zaboravite da se pretplatite, da lajkujete i da šerujete, odnosno da podelite sa vašim prijateljima da bi vama stigli sve nove epizode od Nur Travel. Hvala vam puno i gledamo se uskoro u novoj epizodi.